Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Marcos. Binalik nga nakikita ka ni Jesus ang mga apostoles, nga ginsumatan hiyanirahan nga tanan nga iragin buhat, nga gintutdo. Abot kay abot ang mga tao, sang nitwaray na ngani panahon pagkaon ni Jesus, nga nan iya mga tinunan. Sang nagsiring Jesus han iya mga tinunan, tana, pahirayo kita han mga tao, nga tuhin mamingaw nga dapit, base makapahuway anay kamo. Sanglit sinakahirahin sa kayan, ngadto hindapit nga mamingaw. Kundi damo nga mga tao ang kinita hanira pagikan, nga nahibarudayon hira kun hino ang mga sakay. Sanglit linanat hira tikang han mga kaburubungtuhan. Tungod kay darudalagan man anira pagbaktas, naiuna hira pag-abot kanda Jesus nga nan iya mga tinunan. Han paghawas na Jesus han sakayan, hinkit aniya ini nga kadaman nga mga tao nga naluoy hiya haira, kay sugad hirahin mga karnero nga waray magmarangno. Nga nagtikang hiya, hin pagtuddo haira, hindamo nga mga butang. An maupay nga sumat, hanaton katalwasan. Pagdayawan ka, Kristo.